Rusija je najverovatnije krivac za višegodišnju sajber špijunažu. Ova APT kampanja započela je pre 6 godina, a možda i ranije, a napadači su uglavnom fokusirani na ciljeve koji su od interesa za Rusiju, kao što su oni u regionu Kavkaza, posebno u Gruziji, ali i evropske vlade, vojske i bezbednosne agencije. APT-28 napada svoje žrtve spam phishing e-mailovima, pokušavajući da ih ubedi da otvore fajl ili kliknu na link u e-mailu, što može za posljedicu imati infekciju malverom. Alate koje koristi APT-28 ukazuju da iza kampanje stoje metodični vredni programeri, kažu iz FireEye. APT-28 je najverovatnije podržana grupa programera koja stvara univerzalne alate namenjene za dugotrajnu upotrebu, kažu istraživači.